Bia Kamal Kanwar online TV channel kajan gwasame bana rwani titeling ka pelpin kan kono ni amre ler kana me mi jira ma jidit no gajeno jendere support der subscribe ko de notification be alere je twan Kanwar online TV channel ko mi tege ler mi ci bere der sha mala shu be kaji en raja belat wala ki kajen tok tianga me kafika gore je eno me baling ne dialan ko ontilen ka rois na gwasame bana mandana chora lare wi ka ko ba bana jeling in detail ki ga doban che to ka je bayelat tin kon shoden lat rajadana shala ramdan la commissioner re which ka ko bo gwadan chirek che tok tin ko bana lanne dobadana chi kuma kirma yadi kene de ni UPDF ala Uganda Defense Force dobadana shiken Nuer shiken ka boga jare wi ka ko ba ajan bana linga ka biya jelinga gwa ka dobadana chaje non ka je kenyam membi angach sa Sudan che tere malka okay ngada janamo kane de kwa target ka Nuer so number one thing we keep in mind gwa de dane nakna tere wi ka nasir ne jandangro wonyam kirma yadit ko ci kanad mid already can interview Michael Makuilo tejalat ne jene kon jagren yallo mo wan wer wa kana ga jaka nasir ko kane kon te nasir ci kane tere ya mu ngeke no to korteten ka pay ne kien pay kanang re which ka nasir cha kanang ka juba shungodba ci jandana gor kan shukan gorno kel ke de diandane sha ke metre which me sure that lok nore re ka nasir shukan gorno biken ga nagan yal mene de ni ken te lokono nan kan ka gwaya chana kula kimana le rode ko ci kon ngajeno en kim yadi naga no rintam sianen ce boko longo shuk ce bok ka nasir ce class bom ce marna ka chana ce kana ce wang so ne me crime against humanity sha jangach antem win mon ce jangach already ko tin la kon ka pose lenga ka win mon so ku mo chana ne me chana jeling men chor laran walle re weche ka ko ba gwada dan en chire nyal ce bok tane jendana biarun palpenge lenga Rain yalan chibogan wale re wecha ka AKOBO okay rain yalamo jaga kirma yadit okay jaga kirma yadit jaga ja ko ba Nuer ba kanek you know kirma yadit kene de ni Uganda kene ko nen jaka rain yal lan tuno banana bok and men chibok ka jongle okay ko boka jongle che boka nasir boka jongle so wale terenam chabu cha yot ka nasir but cho bok ka AKOBO chit kam kwala goron kwala rima ka lode okay tin chiru dia reale ka no bikan Nuer bikan kana ka ji Uganda kan de ne kim ya ditela de ne jane you know are wika so Sudan cikala no bine kan naka ne ko la jejen bor kenen Nuer mun logo normal bine nak so kene bikan Nuer bikan kanak shala do ne doban wa na bukten re wika AKOBO no ke do badana wo kirm yadit wo kana bokaje re wika AKOBO okay ajene wone di alten content wini mi chungan kel ke reg machar ka SPLM IO jaraj mo che kwene nono dunu men din yan gwasame men kwana le bokaje jan bakula lat yemene de Uganda chaje nangre wich ka juba you know jabur tema ka jare wich ala bor ka jongle ka jare wich ka juba kelio che godyal che kan airport ne gwat palote tin en gwat chi cha kum kirmi yadit chaje guje ngade UPDF Uganda Defense Force kirmi yadit kam ko lang ko ne ti che ka pay jamu ka yo no buga ladum bukan lad buga Nuer bukan ka flash out re we ka so Sudan shit ke jongle state mu ku yere ko mele nenen go cha na cha ka buk chala dan wo dej mi dita long mo ka 1000 ni ka ji Uganda cha ka lo nyere we ka so Sudan kene man to ko wite ko kene no ba national dodien ba ibno re which dodien o mishi woje mo che feel la dictator that's what it use a la country resource la use ne ka do mi chodo lot kel mi yadit ba chakya ka liya ko jenara mate ka joy so quick kon mo bodo la ba gwasen be ken buga ko bugun war bukan ga joy rar
rewi ka so Sudan ajin mission dian chirman cha gor maozi eno mission da ka so Sudan o bne wayami bika yik bow down ke buga malken yapin ke buga majbukan ka woch bne ka kula pal ajaro jadanen cha kwen mo so mi cha mo cha ja kwen ngaje no ne ti gor ko no buga no bukan gatu okay ara cha kula gwasa me commissioner ka kwire gumnan chi tore wi ka AKOBO commissioner AKOBO shala pognyang tudiek jaram dana ke AKOBO shala do ne SSPDF che turbil mijal che jibuk turbil mo che mijal jal da drop mo do woka wala gak ka AKOBO nyen gwada dana barke ke turbil mo ten ala bokani je SSPDF kum kirma yadit bokane je ke misai wa bokane ke tawero ke changder la 12:45 PM so jen gwada danan bokan turbila moten an changder mo a chankaro ka jok ala wala an wala changwal badda ka pay diok ron kina dangro de diech so wala tuwri ko moko jamone chukan turbil mo chukan bok an turbil mo ate kwak tilla ya kwak ala kwanya gata te grede chukuma kirma yadit chejela no bokan turbil mo ko cha ka jogo no turbil mo to kwa SPLM IO ki general SPLM IO me la spy ka national security re wiki juba mila ran SPLM IO wude shal ka general ye itere den turbil mo chukan gorno bekan jaral ye bekan nak ka jan torbiel mone ajan dob dana chalar ke kaje duno ci janol ye ci tere torbiel general ye jan akwar pin dak rek ma chaten re wi ke juba jan ci rodo kware wi ke juba ka gwase yan ka ji ayo ka je ki SPLM IO akir ma yadit ne yene no ne ci wol bongan kare ti jan ci rodo ci kwal mi ci rodo kwala ci jien ci o ka jongle ci o bor jen ku nena wacha jiana she wona ka lo Nuer so all this information cha kam kuma kem yadit jen ku nena ana turbin mi jel tam la weto ite general dung SPLM IO terede de tikula de kan nang ja okay bana waitana wala kan itin tere turbil dana sha buga kirmi yadi da waka gat te nagare turbil kana kwak to wa kwak en winimi shi commissioner jelada no turbil cha chup kamare wechang men cha jabar chela no tera mi chamu ka bore den turbil mo ani posta ko tele mi jemu je to ka kan gade ko ni tere turbil chela do shinat shika ken adundo shana ta mu ka dual ne ko la jiwu civilian ashina shika porere ka wala gak so name a lot kume kirmi yadi den oba Nuer be ka terrorize be Nuer be ka nak an gwada tikatena kwan ben ko engu mugor kirmi yadi den o der SPLM IO general da janna ka jamo SPLM IO mubare rode general mubare rode ke u betek nen terbile me edung UPDF adu Uganda de nen jola gwadame so jen terbile I mean sorry renal me edung Uganda je renal dana shobo ko kan ngane de chape chakam ke yo so their work is to kill Nuer to wipe out Nuer jen jaladian ko shaling ba maul shelat gat musabene jeni wada mission da re wach ka so Sudan o bne Nuer bne kanak why am dien bne nak why am shika soldiers by the way why am ke jiwach tila hali but instead gor kan no de kan Nuer de kan kadak okay so man to gene kirma yadit che kwere ne mor ko che declare re no Nuer baka nak okay so no mo bi yingat man to gene man bu konaling kirma yadit jen ko shadwal gatin kon budien lahat keje che gorno be Uganda be jinong by the way ngata jenena kirma yadit jena wi kwam leather ball mel wi kwam that is the reason
okay. So chikir ma yadit sheja bugurlo ba komba ya kamradin kom kama je bol mel ala janta bata kor kan ware ke je chen bor ko ba kwar be je to be je shi be je kam bol mel so no mo bi angaja ajan do badana guyene kirma yadit che Uganda force che je deploy yang ma charo ready che angaja no gorke de kam le la yang ma chater rek by the way tele problem ko je ramacha yen ngum der lat chane ga chaga yen ngura ga tjine wal ngon ka tjin chai min tudien ba chaja wuj ala lwang dan te ka chai wuj they are powerless right now tenikan ko ba nanga court you know so no mo militen okay mubi angach da yang machar a chang bana lwak tel do bana lwak je weberin juba terambana na lwak ajen gien mentama ne di didial tin ko ni lan nori tin dong de riet teram lep tok de ke juba everybody is quiet reason dwal na ke kirma yadit ko this time kir is targeting Nuer people ti kwira ke tok lep by enemy be je yik eliminate nogi ke loki so that's the reason why everybody is fearing to talk enemy outside of the country ajen dong de riet ko laron so men bi ngai gwadame kirma yadit no ngej SSPDF sorry Uganda Defense Force ko beacon backward budget to be Kambol mail while preparing to dislodge Nuer people in South Sudan ko ne mejen dislodging which dekanen Nuer ko ten do ramich gachi ne already che gen sadin che commit che crime che jelat so how can you use cluster bomb against innocent citizen so beja na me agenda na gore de nyoga yekel ano men shaling riäy AKOBO yes chatwok but na tika ken men cha lat o jen che bogola tok duno tele general ma ye tele jarede ne kontre torbil ka gar to chika ken che torbil mo che chuko mal riäy wajin dan within AKOBO so postekos kamanan shore lat but bianga jeno kirma yadit is hunting for Nuer people so Nuer men ko lare jene no jeno di yente ka mat no jeno di yente ka no kam no kon so whatever mde kon lat ko de kon Nuer jakabum chikata medan ke 2013 la ne roch la ne di de kamrar ka tar len wade ko bom ko ja by that time even now up to today ngoda right ne ko den wade ka tika mat te kon en wala chen wal bade ka fayde ron kin dangro jan dangro di ngoda right ne okay I open this ko voice the vegetable but later kon lat ko en bakala na so my own contribution because we start long time ago chine lat kadit Nuer madarodun Nueri look na Nuer maro so we become enemy can the content ya go den Nuer de karo romat so when we speak of unity Nuer unity nas unity and roll not everybody large look no be calling but mother jen wona nyam kaje as you see today ngoda kwa konak medan chele 2013 bunwerin madago ako me shana juire wiki juba kinodi al chik be matre which chik jen chik wona ka Nuer kele chik na cross in that border ke you ne ka AKOBO bin kan nasir chik wona ne ka mai wuci kan ka paga ano ajan goda na kwa dole le dol katen shin wodi al chik ben all the general nying Nuer but still they fail to unite themselves so mutu rega to wala wari mi chaje pala la ngur la be kaye gwantar mi shanen first time mi kan yin tongutul la ngur be nyoka yen ka jan kunen ni mentam so dumu mat ko rodan ko kum South Sudan no ba wom kanware ne re konti kwiji mi kanware imagine a spokesperson kanware ne dia la konti tin kanware so these people I don't know what is wrong with them ta dan and dong chicken de raje so mi ne de kwiki de ka raj they can tar and then nyam kaje they can let ko kirma yadit a human being so she will live forever is going this year kwar nangje even himself don't chebit take so nobody know that but tin use la sign it in content nana kaje so you there go and kir is sick kir is not else tilerati lo just South Sudan core kan ka ko targan one tribe imagine sick to 3 tribes against one community, especially Nasser, Wulang,
I will be saying Nasser and Lunguchuko, these are the people tinche bomba, tinche marka class bomb. So Canadian media, social media, all of them become crazy. Teram feel sympathy. Kata dana chikim yadi chagati inche nagalat kano general majur jen edich. He has signed for that and over we ka Nasser. Micha uli korn tongama. Kakukula ne ishobudisha nago. Tilan Nuer. Enyo kene danglicha naga jakelo. Te kanchut ken kan mention mentem latkene jarol karwade. So eno chi jarol my jursha liu agent bad nang Nuer mo. I think name to another agenda tate and chi mention ngajen okir me yadit adom jen. Changadenen or share masacha gore nya majursha jenen. Chelado nene nedi ti use keno guar ko bikan kur bikan gad bikan konak re win Nueri ki kan Nasser ilat kan re benga ku guar no na me shijen na mani do bedian shaling na mo gore nya majur general majur e cha na kan Nasser ko wana kur right anyok chala do dong ne naka gwe jeno ka neka te konde cha ban re ruom ne to chi kan lugo no de jarda jen ju kan mechu dwaina ka chu wayam chu yin ka chwa na ne to jen ka crossfire dong cha general majur cha yu nak so point wa jing ni pin bang do betan chalat ka so anyok ba en jejen borom me kan re content naga ba I don't think they can point they can jagre wi juba so nobody know what had happened so men di jene yen were tai ka mat so kan wo bia korm bia longa tere gorian mat take a diaspora, take a juba, wherever you are, learn contribution and where come. You go along the jang, you go along the kill me, but the ideology behind his leadership and may quote target where my gen nana jang. So Sudan to be a stable unless Chinwari chicken and 80 cha jago can bush border. Kone nati can a kono koi loiken. Manajan since 2005, 2006, Nimeku Garankolu up to now, Telamal. So new diaguano young they are not fit to lead South Sudan. Can destruction can. Okay? Mugurgo Malbe Benelatok care should go, including his general in Kon Nakanware. So we are not tribalists by the way, because Nakaneko, Kula Neka Tada Nakanagaje. Anyway, Jen Dana Gora Lari Yagaman Lerode and Chanachon Kale, Kanga Dan Chitora Wika Kuban, Beatakamal Ban Jumadian. Bye bye.